suruh ki mas sumpah. Kalau dia rangi mas sangi mas sumpah, tanya bang makan mas sempayang. Iya. Mereka rupan lalangi mas sumpah, yang penting yang disembah itu hanya satu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idi mi usompa puang, idi to mi wonroi melutulu. Dika lagi. Ya. Hati-hati sini teman-teman lebih kekeh dewe. Magukewe terkadang ini rupa tawe megalak depot tah. Ipan cajipuan ni ajuwe. Ipan cajipuan ni kiburu Padahal setiap kali kita salat, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idi mi usom papuang, idi to mi wonroi mi lau tulung. Mana saya? Ini penting. Kapan ini